Sizden birge men aynalar dostlar bugün bizde mektep degende kazı online okuyumuz dostlar. Sogelere sizlere bir dahsa amallarda aytayın dostlar. Birinci amal video kıskalığı mümkün. Benim dostlar matematikadan hesap çıkardığı kıyın olsanız dostlar beni foto maç yapıyor koy. Google'dan izleyiniz. Google'dan matematika. Matematika demeyi isterim. Ne bahsettiğim ıslama konu hemen dostlar. Mana fotomaç yeğen şurat tutar. Yamak yeğen şurat. Hiç zamanında böyle fotoğrafı tutuyorum hemen. Sonra fotomaç dostlar tutar. Dostlar o soğan odan gibi kresler dostlar. Kırıyan son basında kıyafetler olsun bitetine. Birinci krem olurlar. Birinci misal biz kırgın geldi. Vibriti yazık konuma oturtlar sonra dalema sonra basa verir dostlar. Rusça yazık odan başka yazıklar yok. Kazakça degenler başka tildegiler var ve Kazakça degen yok. Sonra basa verir sonra çıkart narseler propustikte basaslar sonra odan keyin arkadan jüre berse bir yerde üstüne fotoğa giretler. Üstüp sisterde fotoğa giret oy. Esepte bir ko'rsatasiz, esepten oradan keyin javobini chiqarib beradigan bo'ladi do'stlar. Birinchi mana biz misol matematikadan sizlarga bir esep berdi dedik. Onu testga chiqaruv kerak. Ol uchun bitasizlar. Kitobda olasizlar. Qancha? Siz kitobda olasizlar da geometri. Qat'iy al diye bir dostlar. Alasızlardan fotomaçığa kırdık diye bana. Buna yetepti. Çıkargın gelip duruyor. Basatlar. Özü ağlatma ya yetepti. Ne dostlar? Kalay tur. Kalay tur. Sonra kimi sayamıyorum. Böyle bulamaz. Екі болып алып кетем. Міне достар, бүйтіп көтеріліп қысқарылатсыздар, ең кішкентайына қойдым мен. Достар, осы есеп шығару үшін показать чай пояснению деген басасыздар достар. Міне пояснить етабы қайт шығарған түсіндіреді достар. Міне осылай істедік деп осылай міне көтереді. Бұл міне достар теңі осылай болып шықты. Да. Маған пайдалы болды. Достар, енді осындай программа арқылы беске шығып кетулеріңіз мүмкін достар. 4 шықсаңыздар математикадан өте қатты керек. Бұл достар, одан кейін міне достар бізге телеграм керек. Достар, телеграм деген өте қолай нәрсе. Достар, телеграмда сіздер бжб тжб жазсаңыздар, міне достар соч деп тұрады мындайларда. Достар, нелерді осы телеграмдардың несін описанияға салып қоямын. Достар, ішінде неше түрлі сыныптық бар. Алттан бастайық достар. Енді жерде прогресс деген ол да осы секілді. Қай сыныпта оқисыз сөйтіп іздей бересіз. Достар, міне мен сіздерге екі амал түсіндірген болатынмын достар. Сіздерге екі амал түсіндірдім. Сіздерге өте пайдалы болды деп ойлаймын достар. Сіздермен бірге болған мен Алин Айманов. Достар, каналға қызыл подписаться деген қызыл кнопканы басып, лайкты, комментарияны қылып жазсаңыздар достар. Міне достар, фото матч және мен сіздерді телеграмнан көрсеткен болатын достар. Осы екеуін описанияға салып қоямын видеоны. Қараңыздар, өте пайдалы. Мынау бжб тжбларда керек болады. Ал мынау математиканы шығарғанда өте пайдалы достар. Сіздермен бірге болған мен Алин Айманов. Давайте.